Salbonani olibingelelayo ibizo ngontando under PND video production siphinde silibingelele njalo namhlanje asikhulumi nabaculi ngiyazi ukuthi esikhathini esiningi ngilokubonakala ngikhuluma labaculi bakithi abehlukeneyo namhlanje ngisesigabeni saseMapulubusi endaweni yaseTsholotsho ngihleli lo baba omdala kakhulu ozalwa esigabeni sakhona silibingelele baba uNdlovu lingasitshela mhlawumbe ukuthi lina lizelwe ngawuphi umnyaka njalo ngesikhathi lizalwa ibe injani impilo lapha esigabeni saseMapulubusi? Yebo. Mina igama lami uBhidlo. Ngizalwe khona la esigabeni seMapulubusi ngonyaka ka-1957. Ekuzalweni kwami kwakule mizi emlutshwana kakhulu la kule ndawo. Mina umnyaka engazala ngawo bathi kulapho kwaqala khona ukuba le mizi eyi-15 ngelayini. Ngakhula kunjalo-ke imizi eyi-15 ngaze ngafika lami esigabeni sokuthi sengangena esikolo imizi yayilokhu iyi-15. Mhlawumbe kuleyo mizi eyi-15 lisayikhumbula mhlawumbe noma engaba yi-10 kuleyo mizi ukuthi lingatsho ukuthi umuzi yayilandelana ukuthi kwakungokabani lokabani? Yebo. Imizi yokuqala nxa sasivelela ngapha ukuya eTsholotsho Center ngapha uvelela kwelayini yakweDombo, umuzi wokuqala wawungowakithi, kulandele wakomoyo uKodewa osayivelini, kulandele okaJC uKholweni umoyo la uDewa umnewabo kasayivelini, kubuye wakoNcube wakoMbalamuntu usekadinayo, kubuye owakoNcube abakoSwazi uMothi, kubuye okaDwayi uMpofu, kubuye olandelayo ukaBhanda. Ngaleso sikhathi mhlawumbe likhuluma ukuthi kwakungama-60s impi yayisiqalile, kwakunjani mhlawumbe ukuphila ngaphansi kwempilo yabantu abamhlophe kungakaqalisa impi kazibuze? Makhiwa bebengabantu abayesabekayo, abanye babengafunda kuwabona ngoba ngokuzwa kwabo bengakaze bababone, ikakhulu abantwana abadala basebevele sebekababona amakhiwa. Laba abadala njalo vele bakhona abanye babevele bengafuni ukuhlangana lalikhiwa. Ikhiwa lalisesabeka, laloba lalingalahlukuluzo lokuthi kumbe lingahlangana lawe lizakwenza kabi, kodwa-ke lalisesatshwa ngoba ukungena kwalo lapha kuleli lizwe lakithi kwaba lempi, lenkosi eyayivele ikhona ethu yabuso okhulu bethu uLobhengule yanyamalalayo. So kusukela ngembali yaleyo yokulwisana loLobhengule azanyamalale, yiko kwakusenza ukuthi abantu besaba ikhiwa.
abamhlophe babesesatshelwa lokhu ukuthi babalekisa inkosi yethu yanyamalala. Mhlawumbe ekufundeni lapha lalifunda ngizwe bethi kwakulaba standard 1 up to standard 4 lina ngesikhathi liqalisa isikolo la imfundo yayinjani lifundiswa ngobani bona befundiswa ngobani babefundiswa ngamakhiwa kumbe bakhona abantu abamnyama basebefundisiwe mina ngesikhathi ngifunda basokula ababalisi abantu bamnyama abasebevele sebafunda bafundela lawo kuba uma-teacher phambili le ukuthi la ama-teacher labona babefundiswe bona vele kusobala ukuthi bafundiswa yiwo amakhiwa. Sibuye mhlawumbe esigabeni saseMapulubusi lapha umgodi wokuqala mhlawumbe wagejwa ngamakhiwa ugejwe ngawuphi umnyaka ningakagebhi mhlawumbe imgodi amanzi laliwathola njani lizakhamizi ekuqaleni kungakafiki lesi sigabelo lo mnyaka engazalwa ngawo mina ka-1957 kusezwa 15 line imizi siba yi-15 ngesigaba abantu babehlala phezulu kwamaqaqa nxa uzakwehlela emfuleni ugwayi lapho kwakule mizi khona abantu babethatha amanzi emfuleni begebha imithombo kwakusiba lezi ziba ezinye kwakuze kufike mhlawumbe uSeptemba zingachithanga amanzi ikakhulu esakithi khona lapha empompini sasifikisa August September nxa izulu linethe kuhle kulowo nyaka singakaphela amanzi kodwa abantu bona babegebha imithombo babengakhe sizibeni amanzi abo akunatha lakupheka kodwa kwezifuyo zazinathe esizibeni singachitha leso siziba kugejwe-ke iziliba-ke eziqondane ukunathi singifuyo kodwa kule mithombo eyakukhamazi abantu. Mhlawumbe into ezinjengemkhuhlane abantu babezivikela njani laliyinqanda njani mhlawumbe imkhuhlane kudala ngibona mina kwakungcono kulalamhlanje sesithemba ngesibhedlela kudala abantu babekwazi izigaba zomnyaka bekunanzelele phambili ukuthi ngesigaba esinje kuvamise ukuba lemkhuhlane lo lalowana ababesazi ke ngemithi babehle bethi kungakaqali leyo mkhuhlane kuvele ubone kumbe sesipeyidwa babekwazi ukuthi kuvikelani umkhuhlane bani osuseduze ukwenza ukuqala nesihlahla ezidingwa ehlathini. Ningatsho mhlawumbe imithi isihlahla elingabe sisasikhumbula esasisetshenziswe kulapheni amanxeba emithini selapha amanxeba chika ngako ngikwaziyo nje kuphele engiyakubonayo lami engake ngakwenza lami ngilimele umangwe wawuthi usanda kulimala khona lapho ungayobula ingcoza yawo usuvele ubophe khona lapho uyaqala uyihlafune enye yakhona uyihlafune ungayihlafuna khamela umhluzi lwalo amatha khona la abeselele engcozeni leyana wakhamela enxebeni leliyana usuthi khona lokhu kade kuhlafuna lakho ufake khona lapho phezu kwenxeba usuthatha ingcoza engahlafunwanga ubophe ngayo lokho kwento kuze kungaphumule kokuhlafulileyo ubophe nje uhlale kwensuku ngemva kwesuku ezingaba 3 siba 4 ukhulule usukhangela
uzabona sokuhlangana. Siyabonga. Selisukile mhlawumbe eminyakeni ka1957 kuyafika isikhathi sika 60 kuyaqala kuba lenkulumo zokulwela inkululeko siyezwa masilandela ihistory endaweni ezinjengabo Zinduba Ranch kwaba labo baba the great Umofat Hadebe labo lamanye amadoda ayelabo beqala ukuzama ukulwela inkululeko lamanye amaqhawe amaningi esingeswabale makuqala impi mhlawumbe lina njengezakhamuzi zaseMapulubusi ekuqaleni kwayo khona phana mhlawumbe ngabo 64 kusiza ngapha kanjani khonapho lesikhathi sokuqala kwempi. Impi yona kahle ukuqala kulwisana ngezikhali iqale ngama-60s njengalokho but not early 60s ikakhulu elakithi ibandla esasikilo zokulwisana labelungu ezifuna umbuso wethu ukuthi uphenduke wena lona sasikutshelwe nguLobhengula ebalekiswa yibo abamhlophe iqale ngo-67 mhlawumbe ngale qala kwakusakhulunyiswa ngomlomo sithi mhlawumbe bazazwisisa abelungu njengoba lokhu babevele bekwazi ukuthi ilizwe leli akusilabo ngelethu balithatha ngodlakela kwakhanya kusehlule lo nyaka engibala wona mina ngithi ngazalwa u57 yiko kwaqala khona inhlanganiso yokuqala i-first party sibili political party ukuthi lapha sesifuna umbuso ubuye kithi thina abansundu njengoba siyithi abanikazi balelizwe yaka 57 i-ANC Zimbabwe kule ANC South Africa kwaku abakhokhela balaba belapho ngapha kithi kwakunguJoshua Nkomo kwakungela linye bandla laliyiZAPHU kuphela lamanye singimina ngesingami njengalumbo mengikuwo esikuwo manje sikubonayo ivele kungenza ngiwabize ngithi ikakhululele libusayo ngilibiza ukuthi ngelabahlambuki ngoba bahlambuka kuZAPHU bezikhetha ngomhlobo sebengathandi ukuthi bangabuswa yithi ngapha eMandebele kodwa ke kuyithi esasivele silwe labelungu ekuqaleni befika sazobuya sazoyiqala futhi ukuthi sesifuna ilizwe lethu umbuso ubuye kithi bona besesaba bathe sebebonile ukuthi indaba le abelungu bayayazi bayivuma kodwa bayasesabisa baqala ukubaleka kithi sebekhetha ngomhlobo ukuthi bona sebelandela ukufika kwethu thina aMandebele nje bayasafika lapha lathi eZimbabwe sathola wona amachwane vele sekhona laloba labo babuya bevela eSudan labo babuya ngama-Sudanese laba veleka sikuthi badabuka bevele bela labo babuya kodwa baqala ukuzofika kulathi sebezitshela ukuthi lapha bona yibo abanikazi kodwa ngapha kithi eMathebeleleni babengekho lapha safika sahlala khona thina sibuya lo mzilikazi ngibaleka kuThakale kwaZulu babengekho bona babevele bekhona leMpumalanga basizondela ukuba ngesikhathi sikamzilikazi laLobhengula umntaka mzilikazi wasala ethatha ubukhosi ngemva kayise kwakulo mkhubo yakudala vele imbuso yayihlaselana kuthunjelwana so isizwe samaNdebele sasilokuthumba khona le ematshonaleni
siyabonga. Mhlawumbe sokuqalisa impi sokusiba lama zipra operatayo. Angabe khona mhlawumbe ama zipra amalunga ezipra operator esigabeni zaseMapulubusi lapha eliwaziyo noma ngithi mhlawumbe lina alizange mhlawumbe li join ezombusazwe mina ngangiphumile lami ngaleso sikhathi kuliwa lala ngithi esigabeni ababe kulindawo yakithi babe besilwa bela ngo-Oliver nguye okuthiwa i-regional command so i-district njengoba itsho lokhu i-district wayengale ngesibuthweni sabo wayekhomanda bonke abaku-district leyo wayebizwa i-regional commander wayengu-Oliver sengizwe indaba Phumani uMajongosi uShoti uErnest uSporo labo magantiwa babe ngabantu abanjani mhlawumbe amadoda anjengabo Oliver ngoba bangilandela ihistory ngike ngathola kakhulu inkulumo ukuthi kwaba lesikhathi sokuthi uOliver le group ayelayo ngesikhathi sokuyi-integration yena wayalo kuya ku-integration kuma-assembly point kwathi nxa sokumisa impi ngo-79 sokukhulunyiswa le-Lancaster House ngale amabhunu sesesaba izipra ngifuna ukuqonqosela lokho ukuze likwazi ukuthi leli lizwe kalithathwa ngayizalo lathathwa izipra ayithathwa ngayizalo laleli amabhunu asarenda izipra abafana bezapho abadala bayengabezapho kuwela amabutho ayizipra bathi uGombo sethembise ukuthi vele unyaka ka-1979 ngoDisemba siyangena ngenkani siyabathuthunela amabhunu noba besithi balenkani engakanani base bebizela ngama-Oktoba laphana eLancaster House e-UK kusathiwa iBritain kakhulu ibizo lelisasebenza i-UK isabizwa kakhulu ngeBritain babona ukuthi uNkomo engahluthuna bazathathelwa iproperty yabo yonke lapha ngoba bazasuka bebaleka la bathi ukuze singahluthunelwa impahla yethu ngolo sikhulumisane bacela ukuthi hayi siyavuma ukuthi sesinikeza umbuso welizwe lethu buyani isikhulumo kuyafika u81 sokuqala igugurahundi ngesikhathi kusifo Oliver ungaba kwazi mhlawumbe ukuthi Oliver yena wafela ngapi ngoba kule ndawo eziningi lokuzizwa ngoOliver ngeke ngezwe abanye abantu bethi uOliver uyaphila wabonakala eAlexandra eSouth Africa kodwa sengikhulumela abantu abaningi abangabezipra bayathi ukuthi uOliver wabamchaya ungabe ukwazi mhlawumbe noma wake wezwa ukuthi uOliver wacina kuhambe njani ngoOliver uOliver wafa khona lapha esigabeni sakithi eMapulubusi ngilo munye ex-zipra useyipenshena manje wangelela ku-National Army waseva waze wapenshena uchuma owatrena lenye indoda eyayilo Oliver ngaleso sikhathi kuthiwa kule dissident movement yena leyana igugura wonde yayilwisana yayisithi ilwisa bona babebizwa ukuthi ngama-dissident kuthiwa ngabahlamuki kodwa bebangelwa ukuthi ihulumende yezalule yayisibalahlile isikhohliwe ukuthi umbuso lo ephezu kwawo walethwa yibo
bakhipha ku-army bangasabaniki ibhentshi njengalaba sebebathola manje. So laba labantu njengokuthi babevele bekwazi ukuthi leli lizwe laba abantu bahlezi phezu kombuso lo kungenxa yethu. Base bethatha izikhali ezinye babezifihlile sebehamba bethatha izimali ngenkani bekhombela ngesibhamu. Kwase ukuthi ngabe bahlamuke kodwa bebangelwa indlala ekhozelwe yizalo kibo ngoba babengasebengani sebebalahlile ukuthi yena uOliver sebebizwa ngama dissident waye operator mhlawumbe labo bani wayehamba labo bani mina ilapha yenza mqamba nguye lo ongeleqiniso ngaye ukuthi Oliver wafala ukuthi wafela kuphi. Nguyela indoda engithi wathela lo last group train eAngola kazange ezokulwa lapha kodwa babe 81 la ekhaya. Then undoda lo wathi layi kholoku kuthiwa uyadisted ukulahlwa ukhitshwe yami kuthiwa kuyi-demobilization kuthiwa wafula umbutho uphinde ungasanikwa lutho. Phezu kwesikhathi esingako uchiye lo msebenzi ebalungini ukuthi mhlawumbe bapentshela ngabasatholi lutho kodwa yiko bavukulaka. Siyabonga. Siyabonga lokho sihlelo baba uNdlovu lapha sixoxela mhlawumbe ngokuzalwa kwakhe la ukukhula kwakhe uqala kwempi lokufika kwenkululeko sesiku 2023 silama votes in 2 months time. Wena mawukhangele so wabona konke lokho senzakala impi ukukhululeka uso ucabanga ukuthi kuzahamba njani ekhethweni mhlawumbe olukhona noma mhlawumbe ufisani wena mayelana lelizwe lakini leli lawe elayenza ukuthi ngesinye isikhathi uphume uyezama ukulwela inkululeko? Mina engufisayo kodwa liba kwakubusa unkomo kwakuzafana leSouth Africa ngoba unkomo lo Mandela kwakuyinto yinye njengoba ngitshilo ukuthini kuqale zombangazwe ukuthi sesifuna imbuso yethu njengabanikazi bendawo ebalungwini kwakule ANC South Africa ANC Zimbabwe kwakuyinto one unkomo aliba nguye wayingelela kwakuzafana leSouth Africa abalungu bona bayephungwe kwezonda isizwe samaNdebele bethi ngoba bathi bengena lapha yiso sabalwa laso amathweka kazange balwise abesaba base besithi kungcono banike wona umbuso kanti aza phambili bazabajikela sebebathathela lezi impahla ababethe bona kabasoze bazithathe yiwo okubangwayo manje angeke kuwafa kwaphela uhlupho lolu namajoni engabiselanga engagcwalisanga itembu zabantu ukuthi bababiselele njengamaplus emafemini ku-industry side lapha imithelo sokuthiwa she half khonapho yona ihulumende leyo ethatha ihafu yeprofit yefemu kayikholisi kayibhadali lutho manzi electricity kayibhadali uhulumende kodwa share hafu kulwane uphinde ebhadale zonke lezo ndleko ephinde khweze lezisebenzi kuyiko abalekisa abalungu la kodwa wayethe kasoze abakwezi. So ngaphandle kwalokho ukuthi balungise lokho akutshitshi lutho lapha sisahlupheka sifane lenkomo ebanjwe ludaka amazi sephelile. Hayi siyabonga sizazoqhubeka sikhuluma lo baba uNdlovu sisesigabeni saseMapulubusi sidlulise kakhulu kubonga kuye ubaba ozelwe ngo1957 engicabanga ukuthi ubeyenza iminyaka engu 66 phila thina besicelebrate i43 years of independence kulonyaka ukhuluma into eziningi ezimayelana lokuphila kwabantu
ngaphansi kombuso wabantu abamhlophe lokuphila kwabantu ngaphansi kombuso wabantu abamnyama sebezibusa sisazoqhubeka sikhulume laye okwanamhlanje sayibamba lapha.